Emakhosini. Umhlambululi, ngicela uma nizobukela amavidiyo ami, ubukele i-ad kucala, i-advert iziphele, then ungene. Kuyaye kube isikhanyiso la kimi from ku-YouTube. Ngicela amavidiyo ami niwasherele imindeni yenu, ama-friends nabo konke emakhosini. Ningabi greedy nge-information enginipha yona. Uma ngempela uyithanda le ngelosi ekulekelelayo nge-information engumhlambululi amabutho kahle hle, ngicela-ke uyenze umusa. Ingelosi ephanayo nge-information, ayifihli lutho. Emakhosini ngizokhuluma ngamaNazaretha wengubo emhlophe. Ngike ngawachaza ukuthi yize angaphumi endaweni eyodwa, kodwa umsebenzi wawo abahlambululi, abahloli. Kungani ngisho njalo? Uma ugcoka ingubo yomNazaretha, ingubo emhlophe, ngingasho ukuthi nama-design akhona awafani. Eney'nhlobonhlobo zama-design yile yobukhulekeli, uphupha ingubo emhlophe. Le ngubo emhlophe i-meaning yayo yini empilweni yakho? Ngayiphakamisa, ngihlambulula ugogo, ngihlambulula umkhulu, ngihlambulula usisi. Kodwa uma iza ngomNazaretha ongena-design yenkonzo kaShembe noma babuShembe, noma sithi babuJoani Masowe, lezo ezey'nkonzo-ke. Kodwa nayo imvelaphi yayo iyasibeka isintu, iyasidonsa isintu, ayiphikisani nomsamo. Kodwa izinto ziye zahamba zajika, abantu bakhohlakele ey'nkonzweni. Angikho lapho. UmNazaretha lo omhlophe wobukhulekeli yilo okhona ukuhlambulula umndeni. Ibulala ini-ke? Ibulala abantu abangasakhoni ukuthi emndenini babonakale. Kunomuntu osekakhulile namhlanje kodwa akuzwani ekhaya. Ngaloko nokuyenza imisebenzi ekhaya, noma uthi uyophahla emsamo wasekhaya, kungcole kakhulu, ngeke ukuyenze lutho. Kodwa umNazaretha omhlophe uyakhona ukuthi ukuphe ikhaya likamoya. Awusweli ikhaya, awusweli amathongo, awusweli umdali uma ufake ingubo yomNazaretha. Nifuna ukuthi sinitshele ngoba niyazilibala nina, ney'godlweni and niyabulala. Zubheke after ingubo emhlophe nakanjani masowuphasile ekuhlambululeni, ingadonsa abaningi ingubo emhlophe yomNazaretha yobukhulekeli. Kwanayo le yey'nkonzo ngoba isebenza ngokufana, ngoba mina le engayithathi ingubo emhlophe yangiveza impandla kula ngazibona khona ukuthi hayi, ngempela le khehla lisidlali kanjani. Lithe uzoyeka lobu seksi, lobuhle lobu ozitshela ukuthi unabo, ngaba nempandlani uma ngizofaka umNazaretha. Kwakuwamakhehla angifakisa umNazaretha omhlophe enkonzweni. Thema ngiwufaka lo mNazaretha omhlophe, ngahlambulula umndeni wonke, ngayenza umsebenzi wokuhlambulula umndeni wonke ngingedwa, kungenamndeni. Bengihlambululelani? Bengihlambululela le ngelosi iphila kimi yomNazaretha omhlophe. Kodwa-ke yayingangivumeli inkonzo ukuthi ngiyithathe indlela yedlozi. Ngayenzani mina?
yangifikela ngingedwa-ke leyo, angitshelwa-ke enkonzweni nganginceda kakhulu enkonzweni, nceda abagulayo nakho konke, kodwa ngizwe ukuthi kukhona into eshodayo. Ukuzongena ngapha ekuhlambululeni umsamo, njengoba ngihlezi ngisho ngithi umsamo uwena, uzodideka uma ungayi-understand le ngubo emhlophe oyigqokile, whether yobukhulekeli noma yenkonzo. Mhlazane uyekele lento zokuthakathwa, uzikhiphe kahle hle. Uma ugqoka umNazaretha omhlophe unawo uhengile lapha, akekho kufanele kungene. Yinina enihambayo nozilandela. Ngicomplainile ngalamagobo nginiwadlayo. Ingelosi yomNazaretha, isithunywa somNazaretha asifune gobongo cause sinobukhosi. After ingubo emhlophe kuphakama ini ubukhosi, ezinye zi-white, ezinye zi-brown, ezinye siqhamuka samakhosi. Uzothola lapho isuke igcwalisekile ukuthi hayi angabuthabatha-ke ubukhosi ngendlelani, because of usugezile abakini. Yingakho after ingubo emhlophe iningi labo beyingubo emhlophe baphakamisa ingwe. Ingwe ingeza in different colors, khona emnyama, khona e-brown, khona emhlophe, kuya ngokuthi ugqokiswa buphi, and wonke banamandla. Kodwa uma usastakile umNazaretha, angazi ustakileni, ngicela ukukuhambisa, ngicela ukukustarta-ke namhlanje. Yekela ukubhekana nomndeni okuhlukumezayo. UmNazaretha uzama ukukutshela ukuthi ungahlambulula, uyakupha indlela yokuthi ungahlambulula wasani emndenini. Ngoba le ngubo emhlophe uma uzoyithatha ngesizathu ukuthi bowuhlambulula umkhulu, ngoba umkhulu uma kube ubekhonza kaShembe komele umhlambulule ngayo lo mNazaretha. Yebo, azange yenza ukusa, akunadlozi ozothatha indlela yakhe ungamhlambululanga. Ngisho nanoma ngabe bekahamba straight kanjani, usuke wenzani, ususa ukungqola walo mhlaba, and then ungena kuphi engubeni emhlophe. Mawuceda ukungena engubeni emhlophe, kungenzeka ukuthi kungachamuki umkhulu ngaleso sikhathi ekufanele kumhlambulule, kungachamuka nje iy'nkinga. Time and time mawugqoka ingubo emhlophe, inhlambululo iyadingakala. Kodwa le nhlambululo le ayihambi nemithi. Nazaretha, umuthi ongawusebenzisa yilo ozowuthola usentabeni uzambela, kuthiwe lo muthi owani, uhambe uyozigeza. Kodwa ondlule esigodlweni, maNazaretha nibulala iy'godlo zabantu, and imfihlo yakhona nabo abelaphi bendabuko abayinyanga abayazi lo secret leyo, ukuthi uMnazaretha iyayibulala isigodlo, iyawubulala umuthi. Sasa uzobona abantu bagcoka iMnazaretha iyayibulala. Now seyipha ini indlela yokuthi sowusebenza ngemvelo-ke manje, into zakho zihamba ngemvelo, amanzi, intaba, iy'hlahla, nani, kuba khona leyo nto leyo. So angazi ukuthi nizulelani. Kwamele uhlambulule, uhlanganiselwe abantu abadala. Leyo ngubo inepower, ikhambi elikhulu. Unelungelo lokuthi ngibiza uye entabeni, ngibiza abakabomama, abakubobaba, abakubogogo, abakubomkhulu, phezu kokuthi azange abazali bashade. Hey, uyinkukhu emhlophe, uyimbuzi emhlophe, uzale wembethu, ilamula yonke into. Ngifuna sinitshele ukuthi nigcokeleni noMnazaretha, iyona imfihlo yakhona, engeke futhi banitshele yona. Akudingakala ukuthi uze ungene kaShembe, ungene ngapha eJohani Masowe, ingubo emhlophe ivelela nanoma ubani abaziyo, amathonga ayazi ukuthi lo muntu akasena way out, akatete engubeni emhlophe. Sekukhuluma laba abakhanyayo,
kule ngubo emhlophe